Pot say Labour, Mifam Pang Tok Payana, Tongan but Tabak Thoram Singidamak, Manipur Legislative Assembly na Lupa Crore Kun Mapan gi Senpham, Kaitoki Haina Paute Singda, Fongdok Narakibadu, Aranba Yumpham Yaodabani Haina, Manipur Legislative Assembly gi Maikedegi, Sengdorakli. Manipur Legislative Assembly gi Protocol and Media Relation gi Deputy Director, Amasung Officer in Charge and Robindro Nangasi Tokiba Cherolamada, Yamdaba Senpham Assembly na Kaitoki Haina Paute Singda, Fongdok Rakiba Wafam Adugi Matangda, Kupna Tizilubada, Asigumba Senpham Kaitokiba Amata Layram Kide. Fongdok Naragliba Wafam Sing Adu, Nakal Amatagi Oiba, Aranba Yumpham Yaodabani, Paute Singda Fongdok Tringay, Manipur Legislative Assembly Secretariat Tagi, Mangzong Nana Clarification Laudabana, Tawong Aduda, Tawong Aduna Miyambu Laan-Na Lamjingba Oina Tokle, Maramaduna Aranba Wafam Singda, Tazaduna Miyamda, Paudam Biganu Amadi Hiramasigi Matang the Sengdok Pio, Manipur Legislative Assembly na Transparency, Accountability Amasung, Integrity Laina, Miyam Gidamag Tabak Taunanaba, Chapchana Lepli Hairi.